Şaircenge kız jigittin ortasında biraz ata babalarımız günümdük turmuşta aytıp kelgen бүгүнгү чейин бизге кереги тийип колдонуп келген макал лакаптарга кезек берели. Макал лакаптардан кийин төрүбүздүн көркү болгон калыстар жамаатына бир жакшыркай сөз кезеги берели. Анда эме алыстан келдиңер жигиттер, алыстан келдиңер агалар дегендей макал лакаптар айтылсын. Aytıp başladık, jigitler başlap bersin, kızlar taşlap bersin. At başına gün düşse oğuzluğu menen su içet, er başına gün düşse öttüğü menen su içet deyt. Gün düşken yok bu jigitler? El çetine jo gelse can ayagan jigitpi, jakşınakay kızlardan gül ayagan jigitpi. Жаман аял конок келгенде уктайт, жакшы аялдын бир кулагы укпайт дейт. Karangıda gül üzbü, tikenegi bardır. Bilip bilbey kız süybü, jigiti bardır. Eşigin görüp törünöt, enesin görüp kızın al, balasın görüp atasına tiyip al. Адеби жок жигит, жүгөнү жок атка окшош. Акылдуу болсо алганын аргымак минип дууларсың. Акылсыз болсо алганын азабын тартып куурарсың. Jakşı bolsa katının tabıla beret akılın. Başın жуубай биттен көрөт, ийдишин жуубай иттен көрөт. Ayağlamdı жаңырткан, akıl jakşı emespi. Kayratı jok jigitten katın jakşı emespi. Barakalda. Bu gemindiklerde birli makalçı kız var okşayt. Kız güyoga tiybese dalısı kara bolat deyt. Erkek katın albasa karganda bala bolat deyt. Argımaqtın jakşısı azırak ottop köp juşayt. Azamattın jakşısı azırak süylöp köp tыңшайт. Kızlı uyda kıl jatpayt, birok jigitler kız bari bir kıyratpayt. Эсерек айтат, тантык дагы айтат. Бой көтөрбөй ер жигит, кичүү менен улууга. Жаны дили сүйбөсө жакындабас улууга. Ой, жигиттер! Жаздыктан өлгөн жаманат, жоодон өткөн салтанат дейт. Erkek kişiге кеп айтсаң, bir kulağından girip bir kulağından çıgat eken, ал эми аял kişiге söz айтсаң, эки kulağından girip оозунан çıgat eken. Аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы. Ayalım sokur, canım tınç. Жакшынын оозунан гүл төгүлөт, жамандын оозунан жин төгүлөт. Ине көзүнөн сынат, жигит сөзүнөн сынат. Бакылдаган текени суу кечкенде көрөбүз, шакылдаган жеңени үй чечкенде көрөбүз. Azamattın jakşısı 15'ke gelse küçüğülük çok, 100'ge gelse uluğuluk çok. 40'ka çıkkan jigit kız alat, 40'ka çıkkan kızı kim alat? Tura. Таза болсоң суудай бол, барын жууп кетирген. Күчтүү болсоң жердей бол, барын чыдап көтөргөн. Ümüttün üzülgönü jaman, jigittin süzülgönü jaman. Ырыс алды ынтымак. Каланак ит тамакка да тоюп тур, таякка да тоюп тур. Barakelde ırı saldı ıntımak deyip kim aytты? Aman bolуңуз ушул ынтымагыбыз менен кала берели. Караңыздарчы, бул макал деген кандай ушумдук, кандай керемет. Айрым bir kızlar айтып атса тим эле жүрүлдү куйкалап, сөөктү сыздата турган бир укмуштуудай кыргыздын көөнөргүс жакшынакай макалдарын айтып бердиңиздер. Терең ыраазычылык билдирели.
Daha 1 minut özü kalan koy. Cana Oscar Ahmet.